Dobroveče i dobrodošli u naš nedeljni pregled vesti. Danas ćemo vam preneti najvažnije događaje iz celog sveta sa fokusom na tragični teroristički napad u Australiji. U srcu Sidneja na čuvenoj plaži Bondi izbila je tragedija. Dva naoružana napadača otvorila su vatru na gomilu ljudi koji su slavili jevrejski praznik Hanuka. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 29 je povređeno u ovom antisemitskom terorističkom napadu. Napad je izazvao šok i tugu širom Australije i sveta. Premijer Australije Anthony Albanese osudio je napad kao čin zlog antisemitizma. Svetski lideri su se ujedinili u osudi ovog užasnog dela nasilja. Uz sve užase pojavili su se i heroji. Svedoci su opisali kako je jedan hrabri prolaznik Ahmed Al-Ahmad srušio jednog od napadača spasivši mnoge živote. Izraelski premijer Netanjahu okrivio je Australiju za napad, tvrdeći da nije učinila dovoljno da zaštiti jevrejsku zajednicu. Australijske vlasti su odbacile ove optužbe. U međuvremenu, u Ukrajini, predsjednik Zelenski započeo je važne pregovore u Berlinu sa američkim i nemačkim zvaničnicima, tražeći načine za zamrzavanje linije fronta. Ruske snage su izvršile novi napad na Zaporožje, usmrtivši i ranivši civile. Rat i dalje uzima teški danak ukrajinskom narodu. U Španiji vlada Pedra Sancheza suočava se sa ozbiljnom krizom povodom skandala sa korupcijom i optužbama za seksualno uznemiravanje unutar vladajuće socijalističke partije. Sanchez je odbacio pozive za ostavku i raspisivanje izbora, tvrdeći da je vredno nastaviti uprkos krizama. Međutim, pritisak na njegovu administraciju je ogroman. U Nemačkoj vlasti su uhapsile nekoliko osoba zbog sumnje na planiranje terorističkog napada na božićnu tržnicu u Bavarskoj. Bezbednosne mere su pooštrene. Rusija je proglasila nemačku medijsku kuću Deutsche Welle za neželjenu organizaciju, što predstavlja novi eskalaciju u medijskom ratu sa Zapadom. Sada prelazimo na poslovne vesti. Singapurska kompanija Sembcorp kupila je australijskog energetskog giganta Alintu za neverovatnih $6,5 milijardi. Na berzi u Sidneju kompanija BMC Minerals zabeležila je skok od 25% na dan svog debija, pokazujući snažno interesovanje investitora za sektor minerala. Australijska komisija za zaštitu konkurencije kritikovala je lučke kompanije zbog rekordno visokih cena i profita uprkos postojanju slobodnih kapaciteta. U svetu tehnologije Reddit je podneo tužbu Vrhovnom sudu Australije, osporavajući ustavnost novog zakona o zabrani društvenih mreža za tinejdžere. Američki tehnološki CEO Ivan Chao govorio je o transformativnoj moći agentne veštačke inteligencije, koja može podići programere na nivo menadžera. U zabavnom svetu kultna trkaća emisija iz 90-ih Race Around the World vraća se na ABC, a otvoren je konkurs za nove učesnike. Novinari ABC Adele Ferguson i Chris Gillette osvojili su prestižnu Gold Walkley nagradu za svoju istragu o dečjim vrtićima, koja je dovela do značajnih promjena. Italijanska kuhinja sada je zvanično na UNESCO-ovoj listi nematerijalne kulturne baštine, što je veliko priznanje za jednu od najpoznatijih kuhinja na svetu. U Poljskoj radnici supermarketa Kaufland štrajkuju, tražeći veće plate i bolje uslove rada. Štrajk je privukao veliku pažnju javnosti. U Americi, na Univerzitetu Brown u Rhode Islandu, desio se masovni pucnjav u kome su 2 osobe poginule, a 9 je povređeno. Studenti su bili u 7-satnom zaključavanju. Bivši predsjednik Joseph Biden navodno je prikupio samo mali deo sredstava potrebnih za izgradnju svoje predsjedničke biblioteke, prema izveštaju New York Timesa. Donalda Trumpa, optuženog na 34 tačke optužnice, izjasnio se da nije kriv. Njegov sudski proces i dalje privlači globalnu pažnju. U Francuskoj farmeri nastavljaju sa protestima i blokadama puteva, besni zbog naredbe o masovnom klanju goveda usled izbijanja bolesti. U Čileu su u toku predsjednički izbori gde se suočavaju ekstremno desničarski kandidat i lider levice. Izbori su obeleženi strahom od nasilja kriminalnih grupa. U Mađarskoj 1000 ljudi marširalo je u Budimpešti protiv vlade Viktora Orbana povodom skandala sa zlostavljanjem dece. Protesti su dobili podršku opozicije. U Ukrajini
Specijalne jedinice uništile su 2 veoma vredne ruske radarske stanice na okupiranom Krimu, što predstavlja značajan udarac za ruske kapacitete. U Poljskoj su pronađeni ostaci objekta koji podsjeća na dron. Vlasti istražuju poreklo objekta, a situacija je pod budnim okom bezbednosnih službi. U Australiji ABC radio stanice u Pertu prelaze sa AM na FM frekvencije 2026. godine, što će doneti značajno poboljšanje kvaliteta zvuka za slušaoce. 3 smrtna slučaja povezana su sa izloženošću azbestu u bivšim prostorijama ABC u Elstermiku. Istraga je u toku kako bi se utvrdila odgovornost. Španska vlada poziva EU da zadrži zabranu prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od 2035. godine, uprkos pritiscima za promenu. U Velikoj Britaniji šef londonske policije izazvao je bes rekavši da prodavnice moraju više da učine u borbi protiv krade u radnjama. Kritike su brzo usledele. Nova soj gripa H3N2 širi se Velikom Britanijom, a zdravstvene vlasti upozoravaju da bi ova zima mogla da donese najtežu epidemiju gripa u decenijama. U svetu sporta, u finalu međukontinentalnog kupa, francuski PSG će se suočiti sa brazilskim Flamengom. Saobraćajna nesreća uoči utakmice izazvala je zabrinutost. U nemačkoj Bundesligi Borussia Dortmund nije uspjela da pobedi u Freiburgu, a gol Lukasa Hollera prekinuo je njihovu seriju pobjeda. Utakmica je završena nerešeno. Na kraju, sećanje na žrtve tragičnog napada u Sidneju i dalje je živo. Australija i svet se bore da shvate ovaj besmisleni čin nasilja i da podrže one koji su preživeli. To je bio naš nedeljni pregled vesti. Pratite nas i sljedeće nedelje za najnovije informacije. Želimo vam bezbedan i miran ostatak dana.